aha mbifurije ibihe byiza hano mugatunganirwa mu byo mukora byose. Hano ni kuri Gisagara igendwa iradukunda aha ngaha hatangijwe shampiyona ya volleyball mu karere ka Gisagara, hahuriye amakipe 7 yo mu cyiciro cya mbere. Muraza kubikurikirana uko amakipe agenda ahura, uko aza kugenda akina, ndabibagezaho. Ubu aka kanya ni Gisagara Volleyball Club irimo ikina n'ikipe ya KVC yagarutse, ntabwo twari tuyiherutse muri shampiyona ariko yagarutse. Reka turebe uri ari Wycliffe nawe wavuye muri rege akaba arimo akinira Gisagara rero ikaba irimo abakinnyi babo b'abastari muzi. Ndayisaba kuri paseri yambaye 2, 10 Tyson, Maringa yambaye 12 na Muvara Ronald kuri fixer wambaye 11. Amanota uko bihagaze ni amanota 2 ya KVC ku manota 5 ya Gisagara Volleyball. Atake nziza ikozwe na Wycliffe, igitego kabisa kinyomo yatsinze. Sore ni umuhanga bikabije kabisa. Libero avuyemo, Muvara avuyemo, hinjiyemo Libero wa mbere akaba ari ku gatebe, Libero wa kabiri ubu niwe uri gufata imipira. Ndavuga mu ikipe ya Gisagara. Ndayisaba pashe neza Wycliffe. Bishe rotasiyo igitego kibaye cya Gisagara. Ntekereza ko KVC jump service nziza ya Tyson. Receiver mwiza. Abana bo muri KVC sinzi ikintu bari kuzira kabisa. Uretse ko nanone Gisagara ku rwego rwa KVC urumva diferanse n'izina, sinzi ku bastari ku biki, hari icyo ubona, hari icyo bitubona. Jump service yaritewe na Tyson urangije umupira ugwa inyuma. Abakinnyi b'abahanga kenshi ntibanavunika cyane, utuntu twabo usanga ubwenge baba bafite bubahereza igitego mu buryo bworoshye, bakaba banajigisha n'ikipe bahanganye ikaba yo yabitakaza kubera uburyo bworoshye bari gukinamo n'abandi. Bloke nziza ikozwe na Gisagara, wabona igitego cyabazwe. Receiver mwiza muri KVC kabisa. Niba ari ikibuga cyabaye inaniwe, niba ari iki, bloke nziza ikozwe kabisa na Gisagara, habaho na resepu nziza kabisa. Amanota akaba amaze kuba 9 ku manota 5 ya Maringa ateye muri firiwe. Ubundi ntibikunze kumuba hahora kakayahora kubita ibintu bizima, none awuteye muri firiwe.
John bamuterekeye akamaro kuri fire ahita agakuramo neza, akaba ari nawe ugiye kuriva. Nziza ya Muvara kuri bloke ntajya ahusha, we arabigukorera. Icyo wamenya nuko Muvara ndetse na Wycliffe bakinanye mu ikipe ya APR. Broka igitego gihita kiba icya KVC. Kuri Gisagara Volleyball Club imaze gutsinda amaseti abiri ku busa bwa KVC. KVC ubona koko nta rwego irajyaho rukompeta na Gisagara. Gisagara ihaciye imeze nk'inyura mu nzira iharuye idafitemo ihwa na ritoya kabisa. akaba ari amaseti abiri ya Gisagara, seti ya nyuma ikaba igeze ku manota 23 kuri 13 ya KVC.
uyu mubona akaba ari umufana ukomeye wa Gisagara uri muri Hamorara, arayifana wenyine mpaka ukagira ngo ni stade yose. Wamubonye nawe bayiringire uzwi cyane. Uko mu biruza amanota amaze kuba 28 kuri 13 mu iseti ya nyuma. Seti match iri guhuza Gisagara Volleyball Club ikipe ya KVC. Kuri 28 uko ruracira abagabanya iyi ngi ntago bayirutsindiye sukenze nk'izindi zabanje. Urabona ko bagiye bakurira mu mukino. Kuri 28 rimwe rikaba ryabuze ngo ikipe ya Gisagara yegukane intsinzi. Gisagara irayitsinze, umusifuzi asoza match ku mugaragaro.